Ka channel la lo ma che tun trum electronic basic a chuan component kan man tam capacitor chungchang kan endona capacitor chu engi ani a man na te chi rang kan nei te kan tar lang le don ani le capacitor chu passive component ta jinga mi ani a an tho ber chu electric energy electric field emo charge anga lo khol kha ani capacitor na charge a khol tam thei zat kha capacitance ti in kan soya capital C in kan represent a SI unit hi farad ani thir plate pani in deklowa kan da hian capacitor chu ani maya supply amo battery kan connect hian battery negative patangin electron ron chu kanga plate pakata hian a han omanga chuan plate pakhat zawk atangin electron ron nek chuakin battery positive lama akal veanga chu electron kal kan nei awang chuan current akal kan ti theya current le electron kal dan zong hi in opposite chi ani awangin current hi ti zong hian kan ziak the ni hei hi capacitor in charge dan tur ani a ti hian in charge charanga capacitor voltage kha kan supply voltage zat ani huna electron kal to loin current om to lowa ti chuan plate pakhat negative kan nenga chuan plate pakhat positive kan nenga hei capacitor ena charge a khol kan ti kha ni battery hi la son po ni la charge ala khol ranga hei wang hian circuit kan siam don pon discharge phot tur kan ti na chan kha ani load emo current kal na tur kan siam khan electron hi positive lama han kalanga chuan current kha ti zong hian kan nei denga chuan kan capacitor kha a in discharge le don ani tuna kan soi ang khan 4.3 volt a capacitor hi ka connect ka kan capacitor khan 4.3 volt lo nei ve in LED hi ka connect chuan ati eng thaya amaro chu capacitance 1000 microfarad chawani wangin energy tam tak kha a store theilowa rei adai lem lawani capacitor chung hin en taila lai metal foil hi kan plate pani ani a kin akara paper ang deuh hi insulator dielectric kan ti kha ni dielectric hian kan plate pani indek tur lo ven ba ka a capacitance kha ati sang ve bokani chuang capacitance ti hian kan ziak thaya a hi kan plate area ani a d hi kan plate pani distance in kar hat zong kha ni a chuan e te hi permittivity of dielectric kan ti kha ni kan huang hian kan dielectric hi pante ani a insulator thatak kha ani lem lova chuwang chuan voltage kan du zat kha pek theilova kan capacitor sira khan a rating an ziaka 25 volt hi a maximum voltage ani anga dan hnuaia 1000 microfarad hi a capacitance ani capacitor hi kan charge chuan a voltage hi vai khata a full ma pup theilova a waveform ang zong kan en chuan ti hian muang changin ron fula ama ro chu a current kha chu vai khata kal pup the wangin straight line chhopu ang hian kan represent thin ani hi DC kan connect chuan a om dan tur ani a AC kan connect ve thung chuan kan capacitor a voltage waveform kha kan AC supply voltage ang chia kha ni anga amaro chu DC kan soi ang khan a current hi akal masak thei zo ka wangin ti hian tlema masa zok hian kan siam thina chuwang chuang capacitor hian phase shift anei kan ti a current hian 90 degree in a voltage a lead kan ti thina ni capacitor an siam dana wang hian ESL equivalent series inductance kan ti le ESR equivalent series resistance kan ti kha anei tela chuwang chuang kan capacitor kha AC a kan manin resistance anei kan ti thina ni chumi capacitor na a resistance anei chu capacitive reactance tin kan soi thina XC in kan represent a ti hian equation in kan ziak thina equation in a ko ber chu capacitance kan nei sanin current akal tamanga capacitance atlemin current akal tlemanga chu tiang bok chuan frequency niama current akal tlemanga frequency sanga current akal tam don ani hetiang ani awang hian capacitor chi khat chau hakan mangrang theilowa chuwang chuan chi hrang kan nei khangai ani electrolytic capacitor le tantalum capacitor frequency niama kan man thin polarity nei ho te kan neya heng capacitor hi polarity an nei awang hian connection siam huna khan connection lo tur ani tin ceramic capacitor kan ti te film capacitor ESR le ESL an nei tlem awanga frequency sanga kan man thin te
kan neya tin polyester capacitor kan ti te safety capacitor emo x1 x2 x3 capacitor kan tiang chi voltage sang kan man thin mains capacitor kan tiang chi haute kan neya ni capacitor kan man hi ti hian han tar lang zoi zoi tai la kan supply atanga noise emo voltage su compensate na kan man decoupling capacitor kan ti atan te kan manga tin DC le AC clear ran na kan man coupling capacitor kan ti atan te filter siam nan high pass filter emo low pass filter kan ti ang chia kan manang capacitor filter capacitor kan ti ang chi te tin kan supply smooth tu lo ti mam tu kan ti mai ang chi smoothing capacitor atan te kan manga tin kan AC motora te atira thoi virtu ta na kan man starter capacitor kan ti ang chia te kan manga amana turi tam taka om thaya video danga te chip chir zokin kan en thei tura ngaila tun video tan chuan khami chin khani ri se capacitor chu emo chen chu kan man thiama a tho dan te kan hriat ngai ka be se ya like le share kha thei lo la tin i lo la subscribe lo ni chuan i lo subscribe bok don ne